King of Patai from Timata. Whakarongo ngā taki mai, ngā kai kaue kōrero o te mātai. Nai mai, haere mai, King of Patai o te mātai. Hey guys, welcome back to our channel, Patai from Te Matai. What's your thoughts about vaccination? He aha o whakaro e pā ana ki rongoa arai mate. Ko tētahi mea pai o te matai, ko te tīmahutu pōro. He pā kutiku te tau kāhi. Kanye, yes! Kia ora, ko Hauni Rahiri toku ingoa. Te kaumā toru ake Pakeke and I go to Rotoro Boys High School. Kia ora, ko Hori Homiro toku ingoa. No tapu i ka hau, te tahi o ngā Pakeke konei i te haukainga nei. Me wāku mahi mō pautirirangi o Rāpapa, he pautikanga hau mo te tari. Tēnā tātou. Are you and your whānau vaccinated? Ai, myself, my whānau, my mokos are all vaccinated. And I think it all started back when I was a child, being vaccinated myself, and my mother especially, my mama, took us all to get vaccinated in the early days. And since then it's just been, for me, I guess, a normal thing to do, but other whānau choose otherwise, not to be vaccinated. But I can say for myself and my own whānau that we've always been vaccinated. Talking about the whānau that don't choose to vaccinate, what do you think about that? Well, ki au nei, kei a rātou te tikanga. I te mutunga o te rā, ki te whakaia o etahi o ngā whānau, aha ko i etahi wā kāre te whānau e whakaia. Nā reira, e pirangi ana rātou ki te noho i ruti i te pauritanga, te taumahatanga, kei reira hoki tērā o ngā whakaaro o rātou. Kia mātou, i te mutunga o te rā, e pirangi ana mō wākua ake whānau, nā oranga tonutanga i ruti i tā rātou ake hauora. Me pēhea koe moko? Feel like we should all take it because it'll be good for us, but if you don't choose to, that's your choice and Kia ora. not mine, not anyone's. Ka So, pai. aye. I nā nei tonu mō wāku ake whānau, te mea tuatahi, te hauora te mea nui, mō wāku whānau noiho. Engari, tuatu i tērā, mō taku whānau whānui, kei kora hoki he kaupapa anō tērā, engari, i roti i tō mātou taraiti o te whānau nei, kei reira tētahi o ngā portfolios mō wāku whānau, te hauora. En kei reira hoki te whānau e mahi ana tērā kaupapa i roti i tō tātou whānau whānui. Pērā ki ngā hākina kina i etahi wā, haere ana mātou, ki te whai atu ki tō mātou whakapapa, haere ki ngā whenua, ki ngā awa o mātou nei o Tapuika me Waitaha hoki, ki tērā taha o mātou. Koera te āhua, te rongoa mō mātou, te whānau. Thanks for watching Ngā Pātai from Te Mātai. Kia ora.